da maneira irmã de Cristo. Mostrando cada homem que é amadante ao irmão, mostrando como ser, o Deus pensaterá, para a maneira irmã de Cristo. Irmão, por cada homem mostrando como mama, Deus acredita como mostrando selo. E deve ser de maneira irmã de Cristo para proteger cada mama, para proteger ele, o nasce, o que está concedido, vem ensinar isso humano. Maneira, essa lista da pisar, tem Salmo 21. Vou de barriga de minha mama, boa fome. Põe-me tranquilo na sua peito. Pode sustentar minha passa de humano. Bota Deus com barriga de humano. Y tu solicitud no pisando, tu bebé, paso de esa vida y Sangre de alianza no voy eterno, voluntad de amoroso y no contingente, favor unificar, así sacrifica mi gloria. La del nostro magisterio di Agradece Deus cada dia e do nele seu amor, o amor. O foi chiquito, vai cuidar, se vou dizer comigo, eu braça, vai aí, fui marinha até a noite, clamar, amor, comida grande. Mi che amavo tanti e lo quali che famosa mi fascinavo mi tengo sangre de mi vida y esta toma en mi pieza es tu naturaleza mi mamá amor me amas, me querer más, y saúde su me amas, y lastimado. Algo que estaba
mi mamá o mi papel de mi mamá, mi papel de mi mamá. Ahora nosotros vamos a salir un día de un mall grande, más perto, del mall. Anto mira, ancha para grande, cada conmigo la voy a llevar más a mi mamá. Una mi mamá. Anto, de que ya te ha ido a nuestra grande, ahora nos está contar los mamás, los tíos, nuestras tipo su cosa en el trabajo más abajo, los siempre vinieron y ver a mamá. Entonces la mamá está un refugio, mamá está un lugar caminar, su brazo está mágico, un abrazo de mi mamá está consolado con soledad. Un abrazo de mi mamá lo siente de seguridad, tranquilo. De alguien grande, un abrazo a mi mamá que en un momento dice, así, de su brazo, goza de presencia de mamá un momento. De un brazo, de americano, a vos que está aquí nando, así lo mismo mamá goza y llega, goza. Este es un regalo bonito, que Dios ha dado. Y hasta mamá, hasta Unión estimada, Dios ha dado. Nos está llamando Yankee, a todo su esfuerzo. Un aplauso para los mamás. Te ama con el permiso de Dios, porque la noche está oscura y allí no hay ninguna luz, y con tu divina hermosura la ilumina con la luz, con tu divina hermosura la ilumina con la luz. Tú iluminaste mi vida, por eso mujer querida, te canto este cielo azul. Por eso vengo a rogarte un ratito de tu luz. Mujer, abre tu ventana para que escuches mi voz. Está cantando el que te ama con el permiso de Dios. Te lo va a adivinar esta canción. A ver si viene el beso. Podemos mais para cada humano no momento na que Senhor Deus e carga não Senhor. Tu não dá esperança. Tu não dá Senhor Deus alegria. Tu não dá paz Senhor. Mama não pode enfermo podemos mais para dar sanidade Senhor.
Mamalang po tayo, wala tayong momento na ako po na ng consuelo. Mamalang sa inyo, hindi lang din problema sa momento na sa sumigaw ng problema ng tao. Mamalang sa inyo, hindi lang din pagkata at esperanza, hindi iba ang esperanza ng sisi. Kung ano naman ang pagkata ng mga, kailangan ng sisi ko lang ako na. Pero kung kaya sa ito ang pagkakailangan, awit ang sentro ng Amen. Aku tak dapat